Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan berjumpa lagi bersama kami dari AJ Dompu Official, Komedi Bima Dompu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh no! Namun sakit boy. Te samaroe. Umbune ina sekoti adro akan sekoti untuk sibe di mana. Pas koti bahasa maro hakte. Ini lah nasa kamna. Minta ini bune ba oi penggawasnya ke. Ete maki jatuh ngina. Tiku konen maru madaw na kana sangat ibaw le. Mar fikin dah dire main bune oi. Terus penggawa ke dero, tir meninggal deh. Kira kena di au jo oi badong. Mangu hacker pare do ba. Sobat tio sempur. Ai. Ngahalir. Walaupun ini api anak rakas kali ya liro. Ngantuk tolong. Cukup pada waktu meitan, berarti macan naik, tak dong dia mabuk tuan waktu. Tidak. Yuk mune perlahan, pare kira, batiara rau ino, oi pare. Ini perlahan, kumbi teringat kah bahwa penggabar rumah ba oi pia, asa berhengga ba ucap tolong. Nah, lalampas itu kena di bawah dia. Kancaru ake, oilu serade tolon nahu. Kita asa nana, kita asa nah matau serawu de tolon ho ake oye. Tiwara lalot. Luba kaya deh. De paling gawa panau cukup maja ade ne. Dia pasengan mungkin nak tir pasengan lalu na. Dia pasengan. Paling nenggaw na tetap tur kerabi ni deh. Di saru ate na tumbukan di dengan tutulo na kamana Daki pala rabi pala mode kang gihan do eh. Bingung wali jar turu ke de. Kak de ro ke do ke dana kamana Bila nain te rojong tinggal sambil. Nah kabatu-batu puve. Kena mo bido ini. Para kok tumbuh ini nak betulan hum apa ngaro kalau itu sempurna hum apa kalau itu sempurna tahu tuh lihat dulu tak kalau wakka lembo ade dia kip ngara dai one nah hatu balintar ka joro ke arah lane kan ra lau nana morin andu lu coba karabin itu orang gaya nahu ketika nahu BH yang jelasnya maja otomatis maja sih ya ketika BH nah kalau lembo ada nah lim lawa awak kau sempurna dula nahu nah ya belajar menggahi yang doe nah lim menggahi pota kau tiba aku nahu ya tahap pilih aten coba nonton tuh ke tai one ku ngarane tai one ngap tai one mre tai one selajan dari cupai selajan dari itu punya landar selasnya maki rokal tahu nih aku tuh mau ini bilang mas mama kan tahu masyarakat maki rokal kembali kasih maki tadi aja mau itu tentang sama maru tolong kalau maru maraya ke orang maki kembali mak tekare bosang oi felak kada tenje tekam la apa mai ede
Tidak terai esa ko totoo bisimo. Oke. Au akibat emosi emosi ko di dai one sa toto dai one cha upat imay ko ba na inawan pokoknya nah kita udah ade nah harus lau hati selajan ka ani melambok ngangun ngemalutin mari kecacar para lalon nah ihamu Lah, dia si yun dai me. Saru atire mai tokon dakke be manaru rongo den be maru kudu kulo toko disa lazara opala dai kamana dai one de som kamu tumbula tumbula pata kedai De tiar do makau na. de bau tumbu gai De faren ho mango tiara oi na. itu urusan dai muni batulokan dede ni. urusan na lapan au De tilokan dede ni oi ba panggaba bau oi. kalian kendete Batilon dede. tu panggaba au baru panggaba makau tahu oi la lapang tira tum karabi tira panggaba mai tahu langsung oi arta nang doho Dia berbagi ku De batilon dede ni. de bau tolo kalian dete Faren ho toy on mango ne batil kita kana mau oba. mangu hakam hakat ini ndai Ini te awi hem de awi nan dai. mune au sih De awi nan dai. kita main londo berani mune pada singango Ham katila. napa gua net mung naru cara rongo do akhir Awi nan dai. Awi nan kita dai. ne Awi nan dai. naru cara rongo to inshallah nah Mam dede kali. ya asih itu de out berpunya sih ndai mune De awi nan dai ram. ya kan dete De awi nan dai. mune naru rongo itu inshallah Bang. hei Bang dede kali kana. mana dete au te gomi ro ete buni odi thak mutana nau odi thak oi nau tere sati me rongo bre rongo be java tunggu oi. Bawa saya mau minum tunggu oi. debati ni Debati lon lain dete dete ni. saran ma kan jihi Batilon dede. dak si rongo manusia dari ni romo ne tahu nah itu rongo apa bare Mababa sana rongo nau sih Mababa rong kana. untuk Batilon sama ni. kalau urut bertanda pesakam ka Run. lakum lalu rongo ge